Okay. Thank you very much. You okay? I'm good, I'm good. I missed you so much. Me too. Oh, really? Fine. You look beautiful. Thank you. What have you been eating in these days? Are you sure? Yeah. Really? Really. Wow, that's great. You're handsome. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nowadays I was busy. Really? Yeah, busy in some private issues. Fine. Yeah. It's fine. So I didn't hate you or just talking to you on the phone. I had my own private issues, so I'm so sorry for not picking up your calls. You know? Fine. Yeah. Before continue, what could you? Just bring me a glass of water. Really? Yeah. Water? Yeah, a glass No of water. beer. No, I don't drink beer. Babe. No, I'm allergic. Okay, it's Yeah. fine. Wait. Okay, no problem. Mitsutsu? Mitsutsu! Babe, I will make this not loud. Just wait. Imanuka nyisa. Yeah. Nikurota sera. Yeah. Aisha sera no yazanye umuzungu hano mu rugo. Hey! Ino umuzungu ndagaje. What? Iwe. Are you okay? We gatire. Are you okay? Wewe nyina uri umuzungu. Iwe, nani yuzi ko bajya badufite gusa. Wewe uri umustar. No. Aisha. Who's this guy? Nani ndi umustar. Are you a gay? Umustar. None se wamara amafaranga. Excuse me. What's going on here? Wamara amafaranga gukura umuzungu na Aisha yazanye umuzungu mu rugo. Aisha zari. What? Aisha ni. Aisha, I don't know what you're saying. Uvuga icyongereza, igifaransa. What? Manzi Cherie igifaransa. Nukuvuga ngo Aisha hano nyine muri kumwe. Yagiye mu cyumba. Wese ngakora mu mutwe. Wese ngakora. Ako niba nta mafaranga ufite ushaka kuba umukene. Yewe nguwe numero kukwiba. None se nyine ziri kumva si Kinyarwanda. Tuvuge mu Cyongereza. Igifaransa numvishe ngiye ntabwo nakimenye. Tuvuge mu Cyongereza. Tuvuge mu Cyongereza. Igifaransa wapi? Who are you? Who are you? Ndikubwira tuvuge mu Cyongereza bana. Ngenzi Icyongereza. Aisha. Moi ici français. No. What? Ako umuzungu n'abantu ari umukene aho amafaranga. Koza umunsi tuziwaza amafaranga. Cyane mu rugo nongeye kubakiza. Aisha none nzajya murengera. Ya. What are you doing, sir? Nyine ngiye guhamagara mu rugo. Mbwire mere ko ndi kumwe n'umuzungu. Ese wavuze Ikinyarwanda? Umuzungu neza ngimaze muhigira imisatsi. Ese uri umuhinde? What? Umuhinde. I cannot understand what you're saying. Vuga Icyongereza n'Icyongereza cyangwa uvuga Igifaransa. Nako Igifaransa ntabwo nyizi. What are you saying, please? What are you saying? Kanye ngerageza mu Cyongereza. Mu Cyongereza mbo. Can I do people is coming here? What? You do people? What's the meaning of that? Aisha. I'm not understanding what you're saying. I'm not understanding what you're saying. Amata. What? I'm not understanding what you're saying. Amata. Yazanga twagira amata kugurira fanta. Oh my goodness, what's wrong with this guy? Game, yeah? Nukuvuga, ngiye Igifaransa ntabwo nyizi.
Mwebwe kwa kungemana mukubita namukazamuka mugakubita hasi mukikubita hasi nkabona ntabwo muva amaraso biriya bintu biba ari byo hari nk'ukuntu agiye gutya akaba akubita n'umushinga gutya cyangwa umuntu akakuruma gutya Hey, stop. mwese mwese muva amaraso muva amaraso What? amaraso What is that? mwese muva amaraso I'm not understanding what you're akubwira saying. ngo mvuga icyongereza niba utari muvuga icyongereza njye bose ntabwo mvuga igifaransa nyihera ku madolari amadolari For what? dolari For what? For what? dolari For what? vuga icyongereza nawe uri kumvanga umuzungu alo yego mama yananani kumwana umuzungu mu rugo turi gupanga ubu nitike nayikatishije What? ubu umuzungu turicaranye tayari ngiye gukatisha nigire ibi muri Amerika si wanjyana se wowe wumva niwe turi kuvuga igifaransa nagiye ubwena cya papa ngati cyavugaga ngo nzabimbwa ubusobanuro ko bize bakarangiza Aisha. uburyo singiye mu Bubiligi na kirya cyavugaga ngo cya papa cyavugaga ngo nzapfa nta kintu yigeshejeho nta hantu nzagera gusa sinicaranye n'umuzungu mutegereze amadolari mu gihe gito ahubwo kangiye guhamagara na bya gadi bize mu rugo bizananseze reka nabaye n'umusitari dore noneho nsigaye mfite n'amaherere oya winseka nawe mbere ndaza kukuvugisha we kuri bume ku madolari rero amadolari For what? For what? For what? reka mani ngende mba njye hanze ndahita ngaruka mbo kujya hanze se babyita gutera kugira ngo abyumve mu gifaransa people What? people is Yes. people Yes. igifaransa kiranze okay kankubita amagambo k'igiswahili nyine wowe ibyo ndi kubwira nturi kubima njyewe ngiye kujya hanze ndahita ngaruka sibyo ego yabuze ngenzi nyine nzi igifaransa agicucu angegero ndetse rebesha Gadi kiri gute fine ageshango mwiza ngaye muri okay rwa muri no hafi mu rugo muhagere mu rugo tuvugana muhagere muzungu oya urakwi gaga witegereje bavuga wait Gadi mugera mu rugo shambereke yani mujya munsuzugura sha yani mujya munsuzugura ngo sinziranye ngo n'abantu bakaze What? nimwaga muri gukomanga suni ku rugi kabisa okay Sara agwe telefone yari isata bimeze bitese Yo Mitsutsu, Mr. Watsu Kigali. kiri gute mwitonde genda gake beti hanyuma se Ibintu ni fresh. Bitse ko muri ufite ugisha. Tagati mu nzu. ubu se umva uzajya mu cyaro ryari
Chamani ndenda kujyaho ngo ndajye mu kanya. Njya ngo umusezerere mu rugo. Ngiye kujyira mu Budage. Ugiye Budage. Tuzavuga icyongereza ubushobozi. Usigaye ndi kumwe n'umuzungu wanjye. Reka byose. Mitsutsu umuzungu we. Mama. Ari wa mubosi we usa nk'ijoro rya gatanu wagiye kwitokoza ngo bani wasanga namufite. Akabagisha amagambo ko mugiye gupfira muri Kigali inzara igiye kubica. Zanasemu. Ibyo yampaye bibiri. Reka da. Ibi ngibi ni ibyaje. None se ari Mitsu. Itonde ariko igenda gake. Mbahe karibu. Ndine mu nzu ariko iki ni ngewe ukometse kubasobanurira kuko ni ngewe ari kuvuga mu Gifaransa kandi Igifaransa ni ngewe ugerageza. Yes. Njye nenge gutanga. Muze mu musuzi. Uri kugira ikibazo ndabaha amafaranga ariko araduha amafaranga. Yabaye no ku madolari. Mugende gakeya. Turi umuzungu. Uko bakira bose? Watangiye gucya Niko ngiye no kwigira mu Budage. Ngiye ko nanasigana nabo kwishyura. Mitsu naho ngaho ugeze ntarabakuramo impyiko muze gakeya mwicare mu ntebe mutuze nta bintu byo ku mani ndagerageza tujye gusa muzungu Mitsu What is this? nyine Avuze ngo iki? Avuze ngo ngo mwitonde mwitonde muzika. What is this? Komeza friend come Nyamirambo. So what? What this is friend. What ni cyo? Sasa go yes. Are you okay? Are you okay? What the heck is this? This is the crew. Do I know you? This is Who are those people? Baby, you okay? Look at them, they're just embarrassing me. Yes. They're made. Yes. Made. So, Ikarame. bari bantu nabahehise. yaraje kutwereka umuzungu ngo yazahindo dore uyu nguyu n'umushyitsi wa Mitsutsu w'umuzungu yaragiye no kuduhereza n'amafaranga. Barambeshye Mitsutsu agari njye bahamagaye. bandi sinabahehe. Simbizi Wait. ngo bakoze ahangaha ikiyedi. Bakoze ahangaha ikiyedi bari kwishyuza. Akose ntabwo tubwiye ko umushyitsi ari uwawe. Simbazi. Mitsutsu yatubwiye ngo umushyitsi ni uwe. Twari tuje ngo baduhe n'amafaranga y'amadolari ngo kwimura. Ibyo bintu babizi. Bazane telefone yawe barebe ko utamamagaye. Njyewe sinigeze guhamagara telefone yanjye yazimye. Murabahembwe bwe mutuhehe. Tuhamagaye. Yewe. Maze igihe kingana iki narahinduye izina Mitsutsu. Iryo zina baranaryibagiwe. Twebwe dukorana haruguru kuri uru rugo urunguru neza muteganye twe bashasha. Yego nsigaye nitwa Ivi na Ivi. Siko narihinduye. Ntabwo bidaza avuze ngo musoke. Bagende ubwo sinzi impamvu bakiranga. Yewe nigeze mbahamagara. Musoke hano mwese. Ngo muraza kwishyuza amafaranga y'iki. Wowe cyane ukora iki se? Wowe cyane ukora iki? Yewe nawe rwose cyane. Wowe cyane ukora iki ndakubaza? Njye nawe ndabizi ko utishimiye iterambere ryanjye. Kira wenyine nta. Soka hano jya fafata. Nakuze ujya gura umushyitsi amazi ari kuraba. Nawe uzajya no muri Canada wenyine ibyo birakureba. Uzi ko umuyeri yameye kunyana muri Amerika. Soka Mitsutsu, soka hano. He was teasing me. I'm sorry. Soka. He was teasing me and I don't know what's wrong with me. I was just sitting alone here coming. This is crazy. It's crazy. I thought that he has some problematic stuffs in his head. What's this? He's a soldier. Yeah. Gosha. Papa. Hello. How are you? Welcome, baby. My name is Boston. What? Kwa Boston. I'm from USA. Sikumbwira iki ngo. Kwibwira. Anyibwira iki nawe musabye ngeze ari cyo nakojejeho. Jusano. Excuse me. What do you channel? Jusano.
It's happy for you. Except for you. Mubwira ngo My pleasure, my pleasure. Yakwishimiye papa. Ariko kwibwira turuka muri Amerika. nyine ibyo ndabimaze iki Ese mwamenyanye? ngo bigende bite mwahuriye Is everything okay? mwahuriye Twahuriye muri salo nagiye gukoresha inzara. muri salo ujya gukoresha inzara nawe Oya. Yaraje yaherekeje mama wiwe n'umuzungu aturuka muri Amerika yaherekeje mama wiwe muri salo turamenya. ako kanya mama muramenyanye mama muracamitanye Tell him that I love soldiers. gutya urashaka kumubita Akunda abasirikare. yamaze arukunda ngo bigende gutya utabaye umusirikare siko akora iki yamubaza iki sakora iki siko akora iki What? siko akora iki Can you just nta kinyarwanda uzi translate, please? nta kinyarwanda uzi nta kinyarwanda uzi shuwa none yaje kuri iki mu Rwanda nta kinyarwanda uzi Famille yarimutse ni hano. nyine kuki bajya kuza batabaje kwiga ikinyarwanda mbere ko baza mu Rwanda twebwe iyo tugiye kujya iwabo kuki tumenya icyongereza Ese ubwo wabimurenganyiza cyangwa ni birenganyiza? ikibazo ariko ikibazo mukuru wawe ajya kujya iwabo byagenze gute ntabwo namwishyuriye umwaka ajya kwiga icyongereza Tubireke nyine. ni ikibazo ariko nimagengera abashitsi b'abazungu bakaza bavugira ibyongereza naze wabona ari no kuntu kukamurengera ntabwo numvisha nuka unutse ngo iki niko shandebana nanjye Baguye gututse. kuhe cyunutse unutse ngo iki I can't answer what you're saying, please. ntabwo nta kinyarwanda uzi What's going on? Don't care about him. It's my father. You know. Okay. kuki Kuvuga nyine ko atari kumva ibintu biri kuvuga. ntabwo ari kumva ibintu biri kuvuga Ntabwo azi ikinyarwanda. umva rero mubwire rero ndabona umaze kuba umuntu w'umugabo usigaye uzana imari mu rugo ndabona umaze gukura kuranga imvura reka tumuryemo makeya Kuki? uyu nguyu nyine ukuntu abazungu tujya tubagira inyama zabo buriya ziragurwa imyijima yawo yego umwijima w'umuzungu urahenda It's my cyane boyfriend. ntabwo ibyo bindeba Papa. umwijima w'umuzungu igura miliyoni 50 ntabwo bakora mu buzima bwawe Papa ni inshuti yanjye. none ngiyemo amafaranga nabonye imari wayizanye imboga zizanye wazanye imboga zenye zinshi Ushaka kugurisha inshuti yanjye? Ushaka kugurisha inshuti ushaka yanjye? kugurisha imyijima yiwe n'imikiko ziwe Kuki? What's going on? Nothing. urakunda ari kundeba What's going on? What's going on? wazanye ikibe mu rugo rwanjye Nothing, baby. mu kanya araje duturitse Inshuti yanjye. Hari ibisasu mubonana se? inshuti yawe aya nta kinyarwanda uzisha Nta kinyarwanda sinabona bikubwiye kuko papa waretse. What's going on here? Waretse ko. Me and my brother say, you know, all the time. What's going on? Don't care about him. He's my father. sawa nyine turabibona mu kanya yes afande ndagira munyereza imodoka cya gisambo ngifatiye iwanjye ngifashe ikintu no gutereta umukobwa wanjye umwe munyereza imodoka nabi sawa Igisambo ninde hano? sawa donde imodoka ihagera isha turaza kureba uraza gutereta umukobwa wanjye ngo nta kinyarwanda uzi wowe nta kinyarwanda uzi Ntakibazo papa. baraje nyine turabibona mu kanya niba Ashize mugeze gukora iki? reka baze nta kinyarwanda uzi sha Papa waretse kubangamira inshuti yanjye. Aisha, I'm going on. gakurwa gukora iki gakurwane Yo, I mean umeze neza. Yego. What's ikinyarwanda? Cyane rwose. Ariko ntabwo ari cyinshi. Mabere yasohoze ikinyarwanda. Rwana. Nguki? Papa buretse. Uzi umwanya wanesheje wowe umutwe. Ndakubaza mbwira neza uzi ikinyarwanda wowe? Ndakizi. Neza. Ntabwo neza cyane. wonje mura Uzi umwanya wanesheje niga icyongereza kubera wowe. Urakizi uzi umwanya? Urakizi icyo gihe? nabisikura abangaba bambaza mura nabo bangaba benshi Papa, ngwita umuntu se? niko Subiza papa. uraza kwisikura ku mukobwa wanjye ngo naguru uzi ikinyarwanda wo mu Mwongereza ntabwo wakuriye mu biryo go wowe yize mu Bwongereza wo Oya. none se kuki muza kwisikura ko wavukiye mu buryo bwuzasaza mu buryo bwa
iyo mutereta witwaje yuko wenda uri umwarabu ntabwo byari kuri wowe umubeshye boss nawe arabizi ko avuga biki gihe abakobwa b'iki gihe njye umukobwa w'iki gihe asoro ufite reka wisakuza cyane kuki urumva ntafite rezo yo gusakuza ndabizi ko ifite biranagaragara iyo papa atazaze ugakomeza ukamuvugisha ibyongereza bipfuye nta soni ufite ego subiza papa ibyo ari kukubaza bisubize yamureke mureke mwene nk'aba ngabo umuntu arasaka bakoza n'umukandara n'ubundi umutwe mvuga ibyongereza bipfuye papa umukorere ibyo ushaka ryama hasi shaka wirwaneho none iki ryama hasi wirwaneho ubage wifashe ndavuze gushyira hasi boss no kwimba boss ubaye iki mbabarira rwakwisi twataramye umukandara uvugishije umuzungu ikinyarwanda